anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show, chai ya moto show. Oh yes, the Kikuyu Mistress nidoka rege more wito wa Joyce Kenya official YouTube channel na nigwera mahanika athuka manika nithutha wake Lincon kwetokera Facebook account yake okete akandika ndumiririwe akauga my beautiful sister Joyce Irungu the boss lady hii ni moto sana na akandika nyamusha mwaki temojito mwaki rwimbo rotiroge neroria nejoe neojiguaga by Joyce Irungu na riu kurerekana ati Lincon tondu wa gukorwo apostete rwimbo ru nitari ku support ara support modo uri ongeruta tondu akekokwa gospel artist na ke Joyce Irungu ne gospel artist na riu ne kumana no horo ria we after mother muheki Hinga gukorwo ni anekire Joyce Irungu ne gukorwo rwimbo ru ainete ne joe ne ojiguaga rware rwa Shiro Blessed na dakinyithanirie marekanira maria marekanire na Shiro Blessed na aroka na araruta rwimbo ru no ona mother muheki Hinga gukorwo akiuga undu ucio na gikorwo akianika Joyce Irungu Lincon ni athiete thutha na agakorwo agioka go support mono Joyce Irungu mucio ni mohoro maria makoretwo magitokinyanira ng'enda-ini citu cio kinyaniria mathai-ini maya ni makinanagia makajeta the Kikuyu Mistress onekana shangazi zundani ya chai ya moto show thini wa Kikuyu News.